Hello everyone. Hello, welcome back to our channel. Welcome back. अखोइना ममांगी ब्लॉग ता अखोइ हाइजगिबदो हाइदि अखोइगी दुबई ब्लॉग के हेक हरपदा हाइजगिबा दो हाइदि अखोइजे दुबई हाइदि ब्लॉग से लोइरा मतुंगदा अखोइगी दुबई चटपगी करी करी डॉक्यूमेंट चंगी एक्सपीरियंस होय अदो डॉक्यूमेंट के चंगी अदुगा अखोइगी पैसा क्या चंगी इन डिटेल सिंग दो अदु जो हाइजगे हैबिसिंग दो अखोइ हुजिक से हाइजरगे अदो अखोइगी ब्लॉग दुबई की ब्लॉग अखोइ हौरक्पा अदैदी अतै अखोइ मफम चलो मयाम सिंग दो अदो येंगदबा यावरगदी मयाम येंगियो आई लिंक तो डिस्क्रिप्शन दु हापचरके अदुगा स्वाइदरा कइनो से जो आई बटन अमा हापचरकेबको सोम साइदरा अमा अदुदा क्लिक तौबियो अदुगा अखोइगी येंगदबसिंग दो अदुम येंबियोबको अदो ममांगे अखोइ वीडियो दुदा अखोइना जु खितंग खंजबदा हाइदि अखोइना नंबर का वाटप खोटप याव मतंग यावेबा अदो मयामने जो कोई सजेशन मयाम जो पीबीरई अखोइ व्यूअर्स सिंगना अदो अखोइ लाकदो मथंगी वीडियो द जो कोई चुपथोकना होना जगेबा अदो यार मतम थिंदा रोइसी अखोइगी दुबई ब्लॉग की अखोइगी डॉक्यूमेंट की चंगे अदो अहान मक्तदा हौजरसे कइदियान होतिगे अहान बदा पासपोर्ट मैंडेटरी होय पासपोर्ट के हान हौरसे आई अखोइ दो प्लान तौदमनी को करी आइदि नको तन खंगदमनी आइदि अखोइना थेंगनाबा अखोइ जब मतमदा चंगबा रिक्वायरमेंट ओइबसिंगदुनेबा अखोइनि यामना रिसर्च तौरगा खंगागा हाइबसु दतेबा अखोइने जब मतमदा रिक्वायर ओइखिबसिंगदुनेबा हाइदि नंबर 1 दा पासपोर्ट दरकार ओइ अखोइ इचिनाव सिंग चटनिंग बमी लेरगदी पासपोर्ट लेतबा यावरगदी पासपोर्ट सिंग दो तांथोपियु पासपोर्ट तो हजिकान यामने इजीली एकदम फंगबनी सेकेंड दा पासपोर्ट लेर मतुंगदा अखोइ वीजा दरकार लेको वीजा से वीजा प्लस इंश्योरेंस है अदो वीजा लौगे हारगदी अखोइगी सोर्स में याम लेरे अखोइगी मोइगी वेबसाइट ता दम चंगजु यारे UAE की को वेबसाइट अतै जु लेदी अदुगा याम इराई लाइबदा वीजा लौगे हारगदी अखोइ मेक माय ट्रिप अदेदी akbartravel.com सी अनि जे रिकमेंड तौजगे हाइदी अनि से मोइ जे याम इजीली ओइना फंगबने अदो मेक माय ट्रिप द समटाइम नोइ डेट सेलेक्टेड डेट तो तौरकांदा याबा यादो मतांग अदुम बजु यावबो याय माइट बी को अदो तौद्रगदी अखोइगी अकबर ट्रैवल की कॉल सेंटर जो अदुम फोन तौरगा अदुम हंगबियु मोइना अदुम हाइजरकनी मोइ डिटेल सिंग दो को अदुगा अदुदा चंगदैसे मोइना हारकदैसे अखोइगी पासपोर्ट की कॉपी अदुदुम यावरे फ्रंट एंड बैक साइड अदुम यावरनी अखोइगी अखोइ पासपोर्ट फोटो नम रिक्वायर की को नम की रिक्वायर दी यावे पासपोर्ट फोटो रिक्वायर ओए बैकग्राउंड ओए नम गिने अदु नम सॉफ्ट कॉपी ओइना चंगबा हार्ड कॉपी चंगबा सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट कॉपी अखोइगी दरकार है पासपोर्ट है अखोइ स्टैम्प साइज फोटो दो अदु दरकार है बैक अखोइ बैकग्राउंड ना व्हाइट ओइगदबा अदुगा अदुगी दुमा चंगनी अदुगा अखोइगी डिटेल हाइदि अखोइगी करम्बा नुमित चकदैनो डेट ऑफ ट्रैवल अदु चंगनी मी क्या चकनी खोकनी अदु चंगनी को अदु अतैदि कैसे हम दरकार होते पासपोर्ट है कंफर्म जो हाइदैने होटल बुकिंग वीजा ददि हाइदे हाइदे अखोइ वीजा फंगदगदि कमाय होटल बुकिंग तौदइनो अदो वीजा की ददि अदुमबदि केमता हाइबा लेते अदुगा प्लस मोइगी आफ्टर कोविड मतुंग दको अखोइ दुबई की मोइगी रिक्वायरमेंट दा इंश्योरेंस कोविड इंश्योरेंस ना हाय कइगुंबा समटाइम अखोइ आ चलगा कोविड पॉजिटिव ओइरे हायरगा जु अखोइ इंश्योरेंस यारगदि इंश्योरेंस ना कवर तौदइनेबा अदुगी कोविड इंश्योरेंस हाय अदु मोइ अकबर ट्रैवल दा ओइरो मेक माय ट्रिप तो ओइरो हाइरिंगाय दु अदुम मोइ हाइबियो इंश्योरेंस अदुम आदि इंक्लूड तौबियो ना अदो समथिंग अराउंड पैसा जे सब्जेक्ट टू करेक्शन ओइनी को पैसा से अखोइ मी अमदा 7000 मु लाक पे विथ इंश्योरेंस कोई ए वीडियो से थेंगना येंबिबा मी यारगदि को माइदी चत्रिङादा अखोइगी टिकेट का एयरलाइन का कदेबा टिकेट तो अदु हाइदि मोइगी वेबसाइट तो अदुम यावबनेबा पॉलिसी के का यावबने अखोइगी फॉर एग्जांपल इंडिगो ओइरो विस्तारा ओइरो एयर इंडिया ओइरो मोइगी वेबसाइट तो अदि कोविड पॉलिसी न तौरगा अदुम यावबनेबा इंटरनेशनल ट्रैवल के कंट्री खुदिंग यावबने अदु जिंगो अदुम चंगा येंबिरो अदुगा
latest update ตัวนั้นพังเจอนี่บ่อะดูก็มาทั้งดาอะคุยกิเซ ticket flight ticket ก่อน flight ticket की मतंग से कोई चुनाव मणिपुर की ओरगदी यम easy ओरगदी से connection से दिल्ली अदुगा कोलकाता सिजना यम easy ओना फंगनी कोलकाता दी flight से यम नदी लेबदी ओइदे अदु दिल्ली देदी यम access ओइरे आइदी any time दा आइदी अनम यम न लेरे अदुगी ticket आइदी flight ticket तो मांगजुन उन कपीरो अदुगा मयाम खंबीर गायरे अदुगी मतुंगिना ahongba kai adum phangani adum something around aina sum khan bada lising trawa da up down adum kona ba yai aduga might be daw yaraga di lising tara daga up down phang ba zun yai booking to horoga di hena hongba phangi hoi ngal lingai di ba adum phang bane flight loi kare adai di hotel gi matang se hotel gi matang je mayam hana pre book hana tawnei hai ba ko hotel je akhoina khamala khoi ju pre book tora chatle ado book taw matamda mayam akhoi hana map gumba google map gumba da hana yengbiyo ko haidi metro station anakpada thibiyo natraga di akhoi ju khanghau da bagi metro station dagi nakna book taw ja hawdre akhoi ju kitang lapa ta hawre ba dugi chathok chathing da yamna nungai ta ba haidi moya da metro gi facilities di yam nungai ba hong ju hong na phange ba ado metro dagi station dagi naktrak tar di chathok chin akhoi mogi uber ju car ju luxury car ngata lai aduna tang amuk taw book taw da koi je lising ama da gi ta da mali ko lising ama mathak roi inak nak pa destination do ju lu pa lising ama di dum compulsory dum law re moi je ai am tang ye aduna metro gi facility do du sijina ge high tar di station metro station anak pa da oina book taw bi me hana ado sidagi india dagi adum currency exchange tawra chatpi yu chat haina tragadi haidi akoi do ada moi gi do kanoma aina kai gumba chak ama order tawninge bo hairo adidi cab booking tawninge bo hairo adu tawbusing do cash out tragadi moi do credit card pion haiba credit card piu na tragadi debit card to adu akoi nuai te accept tawdi khote na hai adu kari gumba facility leitabdi na te ko debit card ko su ya adigi akoi atm de chingtho su ya adu ju moi gi foreign exchange tawba khotpa kai paisa khara additional lum ka eba moi je aduga paisa kayam puba yage ana hairagati paisa se mayamgi pujaba ngamjabagi matung ille duni adudi hana calculate to akhoi ju calculate to idna haidi kano to bagi akhoi budi office ki site tagi chatpadina visa kai ga gi paisa ka chu chang hidre bodi adegi ticket chu khoi gi di staff ticket ki oina maina chang hidre khoi gi akhoi chatpa khotpa to bujing di akhoi gi staff ai de tongan makoi office tagi kai ga ri chatpani na ko adu gi di yam di lei adu ba ain nga sai gi bido ain hai je dei je paisa maman oiro hotel oiro akhoi gi as a passenger ama chatpa gadi kayam to kumai taw ni ha do adui matung ina ne ba calculate han taw hoi ado paisa je koi 30000 oiro 40 or 50 or whatever noi mayam ne pujani mai matung ina pubiro adu ga koi shopping ma taw ni nga gadi adu gi di am leire shopping gi koi goal sana je am honge na ko mayam je na khangbiram gani sana hong bai na do mi leidana to la halak umte yauna de am le ni ado khoi di shopping ka waja pani te ta se na hari khoi thabaki purpose amagi chapani na khoi do shopping gu di am da tong jar tre ba shopping gi as tawni ba mi pa ba ga iba ni sana ye ga la sana je pa magadi ko khena bana kai no ha ai mamangi blog to ju sana gi blog akoi na hapsa gi bido akoi ta sina du gi blog to kano ne ba pot akoi di electronic akoi gimbal gumba akoi gi blog na mo ko pai item ke no ka lai gi na chat pa ne ba lai gi chat laga ta sina electronic ki shop ne ba akoi chat li jing do electronic kam akoi gi sana gi dukan to ile moi mo khom do everywhere moi sana jing ata ne ju hoi akoi mina bazaar adidi kari no moyam mafam khara lei na hai adu hoi karim kai no mayam lei ado sanadi yamna hongbadi na te yamna ko akoi chara lising mari manga mu khena bra lising mari manga gi adu maina khena bale adu ga moi gi sana je ne hena pure oi di hai hoi yeng ba da budi sana je moi lang ga phadi phaje akoi manipur phangi sana ne kitang maksin ba dong toy ba adu moi na lang ga Macudi phaje yam shine ya pure na
hoi ado akoi gi paisa do adu gi matu ina pubiro haide mayam na ai shopping tawgani natraga na ai adu chake yam itinerary jing do adum ba khanma leiraga di adum paisa jing do adu gi matu ina pubiro adum yare aduga yamna su puba khotpa ke no tawda might be immigration hanga ga di nuai te dana ai di paisa jing do kai no kumai taw no khotni no ne yam adu mayam shopping taw matam da checkin bio electronic ki oiro moi ju fraud kumba ju khara di lei akoina gold na ta silver gi dukan na cha ko dam da khudop si yenge ko yeng ga na ne phajai ne nai sai chi yeng ga ne akhoi manung tham ga si loi koling kara akhoi mura le me ba khangwa silver gi da adu moi si tak tho ya ba de ko pa de kain taw ra ga moi ju akhoi ma ga chu panang ga da mai taw ba sana gi dukan or ga chu khara popular ba tasing na sana aseng ba ni khang ka na di dukan ma cham cham ba dum ba di ga to hoi fraud khara di dum lei moi a tourist gi moi paisa la thok pa ya na ba hoi fraud har ga ibari na han cap ta kai na taw do cap miracle garden hala punu mi to ko ke do ge da maya ma sigi point si ma ju khangjin bio khoi experience ne khoi na han theng na ba ado kai no khoi je uber book tawraga la ka do je kai no taw do khoi na local taxi da hoi uber book taw ge na la pa adu ma pa da khoi gi uber gi staff oi de ne ba adu do adu ma do khama dum le ba ai jo ai akhoi ju moi se from da le ra moi da kai taw moi da khala ga theng ju theng e kai ko de no am to nga je na hai de to ga la e to nge wari ga sana de Pakistan mi ne moi masa jing do ko aga to ga la ga ai yo ra kan da ai di uber da akhoi gi paisa suppose around akhoi gi lising ma lo ga do ma ha ne double akhoi gi lising ani ga chani chahum ta de ha e ba ko ai no kori no ne ma hai ji bo lising ani mo na di de mai ga chu ta da ba do hoi adu mai ta di adi di uber ye kan ju aduk mukti ta di na khat le ba khoi na ado mai ai ne tol yaw re kho le tol tax pi de ge da du kai no ma na thu ko ma hai rak pai ta hoi ado akhoi ne di moi a di tol tax ke ga le bi no kha ma ga tol tax pi ba ga ne le ti moi di tol tax ne bo kham de moi gi do ado tol tax ti ani la le bu di hai ado la ga ju ma hai de paisa ma man do lising ani ga chani ju adu ka shu yaw ro ba uber re ga di akhoi uber message tam lai na bill si ta ne na adu ga hotel yaw ra kan na koi imana bi le bi do mo na kan nang swai taw ta ga di moi na mai na fraud taw ya te si dei taw ga di moi thabok tat ka ni da inform taw kai hoi adum taw ko pa da moi thabok tat ka ni adu gi noi na dum taw re ha ga google de search taw ya ni paisa distance to ha pa ga ko kilometer kaya dai na kaya bong je paisa du lo bani noi moi details loi ha pe google da adu admai taw ga yeng ma su ya ni ko pa ni na hai adu adu khang da ko khang dra ni na paisa da mai pi thaw re adu bo ya ra ga di tang na koi imin ne khong uba koi gi bill lak pa khot pa ke ga taw ni phai na atop normal taxi atai koi gi taxi ga na ma thak tha ba jing do adu ai ta ga di meter japni na moi meter gi sense to dum pi re ba moi na ha do ngan lupa mari 4 dirham per kilometer hai ba 2 kilometer per dirham hai ba kya no adu hisab pa ka to paisa ya yau gi ne adu ga yang khai ma ta tul taxi ga pa shin ni 50 dirham do tol tax ki ne ya akhoi di khang da bai na moi na ma ha bi pai ta bai ko dum ka da tawre da imana bi do ga hala awari sang imana bi na complain taw ya bane gari number khang adi ka na ga mana hai ba hoi ada bill ju lo ba yai hai local taxi or ga ju ko bill pi oi na ha ga bill lo ba yai na hai do khoi adi idea do lai ta bani na paisa do mai khoi pi thom ne hoi aduga mathang gi point ji da na akai hani mana ko akwai kai gamba dubai chat ke dubai bo oiro whatever kai country atai bo oiro si di atai mayam mu jo ai suggest tau ni hai di chat ke hai ra ga di akwai gi destination do han select to bi ba hai di akwai si chat ke ko si chat a chat laga khal laga adu da chat lu ge ko adu chat lu ge ko al mai na khal laga tau bu se ka dom pham jing de hana hana decide to bi ro hai adu gi matung na akwai budget su mi guri paisa lo yam na pa ko chapdi na te na paisa do kamai taw gi ha adu gi according hot laga di akoi chara ko ma du ma tu na koi do ri ne ba cha ba do ro kari ro ado mai taw adu ka destination na mai khan bi ro adu ma tu gi night ne sem bi ro adu ka koi ba che ke ha ga di asa ba lam ni na ko
rest se proper rest tawbiyo rest tawbiyo tawragadi akoi chakkadoba whatever jaga sing do enjoy tawbini hai Dubai mall hai akoi aina Dubai mall mamangi blog thagat pado kitang part masang katani happy do hai yam namme ba mafam do yam chawe world ki kwai largest mall ne adu gi do adu loi yauri ne do aina loin hapado blog tadi hapado aina sang hai sang ani na haptare ba ai gi do chabai gi se chabai matang je ka moi chabai je kaino tawe yam tang madi oide moi chabai je haidi akhoina chani ba restaurant gi matung ju ileba ko adu lei ba hotel ju da cha gi har ga di moi per person 35 dirham adu mai lawe ba koi buffet ne hai loina breakfast lunch any 30 to 35 adu mai hai adu mapan da na hena hong ba pa ma ga di ko mapan hai di hong ba hai ga na yam na moi gi di yam local mode pa khoi pa dum ba su yam oide ba hai yam nan na restaurant na na ga to hai ni oi ba adu ga moi Dubai gi kai imana bi du ha da moi gi kano ne hai rules ne hai every month moi di check to ba lai hai moi kitchen area akhoi thong thai ba pham kari kra dai ko lik seasonary ba adagi kamaina handle tawi kitchen gi pochai kai ka jol mod bra nan bra singdok bra haina tha khudingi moi di check to bla ina smai hai imana biduna ado akhoi jo anau bane si je ta bla hai di India da de dum mod lai te na hai di kaina toroga hai di daba or jo more jo dum pangai le India di mod pa khot pa ke ka dum adi thingna mafam ji lai da na adu moi di everywhere daba oi gira restaurant macha oi gira adum yam hygienic oi nan na adum sine ba hai di maintain do tau bai na tha khuding check lai hai na hoi aduna mapan na charju kaim da kai de hena hong ju phangi Indian food phangi Pakistani phangi Zomato online de gi Zomato ju dum order to ba yai adu su yam kang oi de khoi Zomato da gi ani rak kai no order to Zomato to bio Zomato gumba adum lai moi delivery ko adu moi gi di ko minute ani hairaba Uber oi gera kare ani adi ani de gi second to mamang chatlo akhoi India da akhoi Uber book to matam 10 minutes hai ma dagi 15 dagi amuka 7 le la 10 amga extend to ga yawi adu moi 2 minutes hari 2 minutes hari 2 minutes ta yobiro adu hek yaudraba adu idi paisa do moi jar ka khani adu 2 minutes hai ga adu thong do moi hek ngai re le mani moi yore na location exact location noi current location jo dum kan to adu hari am nu adu ga important announcement ama mako haidi akoina blog se akoina thagal aba kitang thenga kadori ba koi gi je blog se adu gi ne theng ju thenge da na koi ja ado announcement haidi akoi gi Dubai airport se akoi gi runway carpeting gi moi gi ko issue haidi runway gi thaba khara lai na haya ba ado lai gi akoi tha ani ahum mukti je runway da akoi gi flight yam land ta hon da ba depart yam ta hon da ba gi akoi gi adum ba khara lai ba akoi aviation term da ha ga na no time hai aviation gi akoi chinau yar ga di no time hai je kari no ha ba do moi khambiram yar ga ni no time issue to we akoi gi no time ji da akoi gi departure restriction ta ba hai di akoi suppose Air India na ha je Air India gi departure akoi gi tara le ren khallo ba tara da gi departure ani ga tang pi ni ba terminal du de gi akoi gi terminal akoi na a da yauri je terminal akoi do 1 da 3 da 1 ni ba terminal 1 da ne akoi land to bu do ado terminal 1 je anam mana akoi gi other airline mayam jo spice da di Indigo ki ka le sing loi land to ba ado hana ticket book to dringai da terminal o yengbiu aduga terminal junatana hoje akoi gi hoje haije gi do flight tara nom da tara len to da ba oitara ga di lemhori ban ni pan do nearby airport to shift to re ba hoje che akoi gi Russell Khema adai di Sharjah je Dubai ga akoi gi pung ani muki lambi ni adu mu da divert to bo ko ju yawi adu gi sector do check to biu adu ga akoi gi terminal du fazana check to biu adu gi matungina kapiu haidi akoi ada yaur kan da koi problem face to dano ko adu ga halak pai da akoi darka hoi se air subida se masi madi masni yam darka oi
ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯃꯛꯅ ꯎꯔꯦꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯆꯥꯔꯖꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯪꯗꯦꯅꯀꯣ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯇ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯨꯕꯤꯙꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯨꯕꯤꯙꯥ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯨꯕꯤꯙꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯨꯕꯤꯙꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯡk ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯂꯤꯡꯛꯇꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ आधार कार्ड अपलोड तौवेबको आधार कार्ड से अपलोड तौबजे हेता आधार कार्ड ना जेपीजी फाइल दे छटला अपलोड तौबे यादेबा पीडीएफ फाइल तौनी पीडीएफ फाइल दुजो मोई साइज लेनी साइज तो अदु जो कंप्रेस अमु तौदबे यारोय को अदुम बगी प्रॉब्लम खरा लेबने अदुगी ए सुविधा दो हाना चत्रिंगाय दा हाना अखोई पीडीएफ साइज फाइल गुम्बा केका गुम्बा लेबजिंग दो अदुम बजिंग दो हाना अखोई के कंप्रेस तौरगो पुबिरो अदि मेल दो ओरो कई दो हापसन बिरो अदुगा आदा लेन तौरकाने फोन दगी ओरसु अदुम सटलाउना अपलोड तौबो यारेदना नतै अपलोड तौबो सुया यादबने ममांग चटलो हाब सुया यादबने बखाबा अदि मोई पर्टिकुलर साइज तुमा यावद्रगदि अदुगी अदुदुमा हान तौबिरो लास्ट हैसल फ्री ओइनबा अखोई पाखत पखोगप याम तौबे थकतना फ्लाइट का अखोई नंगदबि नो शो ओइबगा याम यावेबा अदो एयर सुविधा तो होगदबगिने होय होय अदो एयर सुविधा जुमदि याम दरकार ओइ अदुगा फॉर एग्जांपल एयर सुविधा जिदा होटल दी थोटिंगाइदा तौगेजु यायबा अदो होटल थोटिंगाइदा मोइना सीट नंबर हाकनीबा अदो सीट नंबर हाकपदो एयरपोर्ट यौदंगाइदा कमाय खंगनी वेब चेकिंग तौगिबो कांगु ओइरगदि फै तौदबो कांगु ओइरगदि अखोइगी सीट नंबर दो खंगदबनिना कमाय हापुनी अदो अदुगिजु लैयबा एनी रैंडम सीट अमा अदुम हापचलोबा आइदि एयर सुविधा दो नंग चखिनबा आइदि अपलोड तौरगा तौबियोबा अदु तौरगदि अदुम याबियनी अदो ब्लॉग से याम सांगे अखोइना ngसाइदि केना हाइजरिबि गांजरिबिसे आइ इबानी गांगोने खरगा पामजै खोनगा सिरे खोनगा सिरे आइजे अदु मयाम कइनो त मेट्रो जब मतम मेट्रो कार्ड उजरके को दुबई की मेट्रो कार्ड से मदि दुम कइनो लौबियो को नोयल कार्ड हैना नोयल कार्ड अन हाइले सिजे लौबियो सोइना हाइदि मोई कइनोजे एयरपोर्ट तगी हे कुमथबगा दु मेट्रो गा दुम समना लैरेबा अदुना हे कुमथबगा मेट्रो कार्ड से दुम लौबियो सि याम फै होय अखोइगी मेट्रो कैकागी को सुम कार्ड कैकागी हम दरकार ओइ मेट्रो खतगी नतबा मेट्रो सर्व तौब खत नतबा अखोइगी शॉप खरा लैरिबा मरी मंगा लैरिबा को अदो सि स्वैप तौर हम चंगबा यारे अदो अखोइ ममांगी ब्लॉक तुदा डॉफिनियम गी येंगबदो अदुगी एंट्री गी चंगबगी दो सि पार्क एंट्री सि जिना स्वाइना स्वैप तौर हम चंगबा यारेबा हाइदि मोइजे मेट्रो कार्ड कम अतै जो दुम लोइने याय बस तसिना याय होय बस की जो चप्पा याय अदैदि पार्क कुंबा लेदना अतै अतै चंगबा खोटबा जिंग सि नमगा दुम चंगबा यारे कइंदा प्रॉब्लम लेतरे अदुगि को अदो ब्लॉग से यामना सांगे अदुगा आई अखोइना सिदा टॉपिक कवर तौदबा यावबिरगसु अखोइगी कमेंट अदुम एड तौबिरपा यानी मयाना हाइबिरो नत्रगना हेना फर्दर डिटेल याम हंगनिंगबा खोनिंगबा लेगना नत्रगना मथंगदा करंबा कंट्री चसिगे नत्रगना करंबा डेस्टिनेशन चलुगे अदुमबगी लेरगजु अखोइगी इंस्टा दजु डायरेक्ट यावरी अदुरजु अखोइगी इंस्टा गे आइगी लिंक तो हापचरंगे डिस्क्रिप्शन दा अखोइगी मिस्टर एंड मिसेस सिजम मना अदुम यावबनी मिस्टर अंडरस्कोर n_mrs_ hijam mana tawga yawbani ado adumaina adu changagaju direct akoigi dm adum tawbiru akoi adum reply pijarake ado blog se akoi dubai blog se nungai amasu nungai te amasu haidi detail ko kai hai maya nate aije tawdaba yaraga di soina tawbidaba yadre ko khon si ko kai ngang amane si kai ga nate da aido ngarang du ising ain bakar thakjalu reba sai ne ising mi thakjalu re du khanau di kitang nungai tabne ba ado khon si bai ngang amane mayam jing je ko aidi mayam gi viewers ki aidi pointing do watna aidi loine pire ne khanjai watla ga jam hangbiro अदो ब्लॉग सिबु होजिफो हाइदि सुखसांग सिबो वीडियो से येंबिरबा इचिनाव यारगदि यामना
ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈा ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ Bye. Thank you so much Thank for you. watching.